Pozdrav svima! U današnjem labu ćemo prikazati rad s Wiresharkom na stvarnom poslovnom primjeru. Dakle, pokazat ćemo kako se to radi unutar tima. Dogodio se problem i jedno računalo se zarazilo virusom. Sad, s obzirom da se vrše stalna skeniranja mreže, kolega nam je izvukao pickup file, ali ne stigne ga analizirati, pa je zamolio nas da to odradimo umjesto njega. Za ovu priliku u labu koristimo Kali Linux OS release 2021.1 u ovom trenutku. Iako se inače Wireshark osim na Linuxu može koristiti i na Windows i na Mac OS-ovima, preporuka je ovaj konkretan promet izbjegavati analizirati na Windows OS-u, jer pickup file kojeg ćemo analizirati sadrži prikaz malicioznog mrežnog prometa, sadrži reference na specifične maliciozne URL-ove i failove, pa bi Windows Defender, EDR, antivirus ili neki drugi sustav u okruženju mogli označiti pickup file kao malware i stvarati nam probleme prilikom analize. Osim pickup fajla, kolega nam je dao SSL decryption ključeve kako bismo mogli dekriptirati SSL promet. Ti ključevi su ukradeni tijekom menu intermitnog napada, ta datoteka izgleda ovako. A ono sadrži ključeve za dekripciju prometa. I sad možemo napraviti kratki recap, dakle znamo da analiziramo maliciozan promet, znamo da pickup file sadržava HTTPS podatke ili HTTP podatke koji su zaštićeni TLS certifikatom i bit će potrebno dekriptirati ih i otkriti tip malvera koji je napadač koristio prilikom infekcije. Možemo normalno otvoriti pickup datoteku sa Wiresharkom, to ćemo sada i učiniti. Dakle, ne treba nam sudo naredba. Inače, sudo naredba je potrebna samo za prikupljanje prometa, ne i za analizu već prikupljenog prometa. Sad ćemo samo pričekati da se otvori Wireshark. Pa ćemo otvoriti datoteku koju analiziramo. Ja sam si ovdje dodao source port i destination portove. Obično tako radim. Prije nego što počnemo, ja bi samo još jednom da utvrdim cilj. Dakle, prvo moramo dekriptirati komunikaciju između sustava koji je bio na mreži. Ne znamo apsolutno ništa o mreži. Vidimo samo da je na različitom subnetu prikupljen promet. Kao članovi Blue Teama često ćete se vi susretati i mi se stalno susrećemo s ovakvim situacijama gdje će neko dati neki pickup file, reći da ga analizirate i identificirate što se dogodilo. Dakle, onako, skup informacija koju vam je dan je relativno ograničen. Dakle, prvo ćemo koristiti filter TLS handshake type equal 1 kako bismo pronašli uspješne handshake-ove. Vidimo da je promet išao preko TLS protokola verzije 1.2. Sad ću vam pokazati kako to izgleda ako ne dekriptiramo promet. Dakle ćemo follow TCP stream, evo ovako. Onda prvo za ovaj filter ne dobijemo baš stvari koje očekujemo. TLS handshake equal 1. Kad na njima napravimo follow TLS stream ne dobijemo promet koji treba. Ako napravimo follow TCP stream vidimo da je promet kriptiran. Ovo nam ne znači apsolutno ništa. Zbog toga moramo dekriptirati promet. Kada dekriptiramo promet i kada ga pokušamo pratiti, onda dobijemo
nešto što nam nešto znači. Dakle, dobijemo get request i ok response. I sad kad smo dekriptirali promet i vidimo da je čitljiv, sad nam je cilj pronaći koje je računalo zaraženo i kojega je malo izrazio. Koristit ćemo sljedeći filter. HTTP request or TLS handshake type equal 1 i to ćemo staviti u zagrade, znači radit će i takav, međutim iz toga želimo izbaciti SSDP and SSDP promet, njega ne želimo ovdje. Taj filter će nam prikazati sve HTTP requestove, uključujući i TLS handshake-ove, ali neće prikazati njihov promet po SSDP protokolu. I sad vidimo ovdje jedan jako zanimljiv HTTP GET request prema invest_20 DLL.deci. Ako kliknemo na taj paket, vidimo da šalje GET zahtjev s nekim resursom ili preuzima resurs, a u ovom slučaju resurs je DLL datoteka. E sad, ovdje bi vam samo dao malo još dodatno priče, da znate s kakvim se tipom malvera susrećete. Sustav kojeg analiziramo zaražen je Dridex malverom, više njemu možete sami istražiti googlanjem, a ja ću samo ukratko spomenuti da se radi o tipu malvera koji ima za cilj zaraziti financijske institucije, a način infekcije je kroz Office dokumente sa customiziranim makronaredbama. Posljedice su da programski kod u makronaredbi preuzima alat koji se zatim koristi kako bi preuzeo posljednji komadić malvera. U ovom slučaju izgleda da je taj DLL posljednji komadić malvera kojemu je potreban da se izvrši. Što sad možemo učiniti kad smo uočili nešto sumnjivo? Pa možemo kliknuti na taj paket i odabrati follow HTTP stream i vidjeti što se događa. Možemo vidjeti da računalo na source IP adresi šalje get request prema invest_20 DLL.deci, vidimo da host šalje response sa statusom OK, što znači da je upit ispravno postavljen i da je server mogao pronaći tu datoteku i poslati je. Zatim vidimo sadržaj paketa koji je označen kao octet stream. To je ovo ovdje. To su aplikacijski podaci. To je taj DLL koji malware traži, samo što je ne čitljiv čovjeku. Jedino što možemo pročitati je poruka da se datoteka ne može pokrenuti u DOS modu. To nam je prilično značajan indikator da se radi o sadržaju koji čini DLL datoteku. Kao malware analyst ili threat hunter treba ćete preuzeti sadržaj takve datoteke, ispremiti taj DLL ili neki drugi malware i analizirati ih pomoću alata kao što je VirusTotal. To ćemo učiniti tako što ćemo eksportati taj paket kao objekt. S obzirom da smo ga ranije dekriptirali, možemo ga bez problema eksportati kao objekt. To ćemo napraviti na sljedeći način. Treba nam naš stari filter. Odabrat ćemo ga. File. Export object HTTP. Nakon toga ćemo odabrati koji file želimo eksportati. To je u ovom slučaju ovaj invest_20.dll. Spremit ćemo ga na naše računalo. Kaže sad ovdje. Znači doslovno skidamo file koji je skinula i žrtva, samo što mi nemamo i ostatak malvera koji pokreće taj file, pa nismo u opasnosti. E sad kad smo skinuli DLL, učitat ćemo ga u VirusTotal kako bi nam pomogao identificirati o kojem se tipu malvera radi. Sad ćemo prije svega naći tu datoteku, taj DLL, evo ga ovdje. A kad ga ubacimo u VirusTotal,
dobijemo ovakav rezultat. Kao što vidimo, dll.tk je označena kao malware i originalni DLL je crowdguy.dll, a više o njemu možemo pročitati ovdje na kartici Details. Vidimo da je to Min32 DLL portable executable, a možemo vidjeti i kada je određeni dio malvera kreiran. Također možemo vidjeti koje DLL-ove i API porta i naravno to nam može ukazivati to da je ova datoteka vrlo maliciozna. U tabu Relations možemo vidjeti takozvane egzekucijske roditelje, odnosno execution parents, iz kojih vidimo da se pokretanje izvršava kroz Office OpenXML dokument i imamo tipična imena fajlova. Tu vidimo ovaj sumnjivi investments.doc. Kad kliknemo na taj dokument vidimo više informacije o njemu. Ovisno o broju relacija možemo dobiti ideju o tipu i uzroku infekcije. U ovom slučaju izgleda da je korisnik preuzeo maliciozni dokument, ne znamo točno kako je došao do njega, je li ga našao na internetu pa ga preuzeo ili ga je dobio mailom, ali znamo da je preuzeo maliciozni Excel dokument, otvorio ga s mogućnošću korištenja makronaredbi, a makronaredbe su pokrenule kod koji je zatim preuzeo maliciozni DLL koji je na kraju zarazio računalo. Također, ako filtriramo promet i malo bolje pogledamo pakete koje smo dobili kad smo uočili sumnjivu DLL datoteku, vidimo da se među prometom nalazi i nekoliko zanimljivih post requestova koji zaraženo računalo napravilo po neuobičajenom portu na destination IP u datoteku koja se zove docs.php. To je vrlo zanimljivo i izgleda kao da se računalo nakon konekcije, odnosno infekcije, spojilo na C2 server kojim upravlja napadač. Ako odaberemo taj paket i opciju Follow TLS stream, možemo vidjeti kako je tekla komunikacija. I sad s priličnom sigurnošću možemo tvrditi da se radi o C2 serveru. Vidimo da promet prolazi kroz man in the middle proxy. Dakle, da zaključimo, uspjeli smo dekriptirati HTTPS i TLS promet, identificirati tip malvera koji je uzrokovao infekciju kao i koje računalo je zaraženo. Vidimo da se radi o računalu (10.4.1.101) koje je preuzelo malicioznu DLL datoteku i sada možemo iskoristiti filter MBNS. Sada vidimo da je hostname zaraženog računala ovaj desktop U54AJ8K i sada kao threat analyst možemo pružiti vrijedne informacije timovima ili osobama relevantnim za incident response ili IT operations. Kasnije se može dodatno analizirati zaraženo računalo i scope infekcije te vidjeti je li se malware dodatno proširio po mreži na neki način. Ono što bih htio dodati je da se Wireshark može koristiti i za druge mrežne poteškoće kao što su vrijeme odziva nekog targeta, stanje mreže ili poteškoće u dohvatu web stranica. I to je to od ove male prezentacije, mi se vidimo sljedeći put. Hvala vam na pažnji.